Šepah, nemački sinonim za snagu i izdržljivost. Ovi alati nisu samo moćni, toliko su pouzdani da dolaze uz 10 godina garancije. A to nije sve. Uz svaki akumulatorski alat dobijaš bateriju i punjač na poklon. Ponuda je ograničena, zato ne čekaj, klikni i ugrabi svoj Šepah kod Infoshopa. Nemački snažan alat. Šepah aku udarnu bušilicu. Garancija 10 godina. Infoshop. Nemački snažan alat koji omogućava lako i efikasno odvijanje i zavijanje vijaka i matica. Garancija 10 godina, Infoshop. Šepah. Nemački snažan alat koji omogućava lako i efikasno rezanje, brušenje i poliranje. Garancija 10 godina. Infoshop. Šepah alat, snažan i precizan, savršen za drvo, metal, plastiku. Praktičan mobilni kompresor, idealan za automobil ili za naduvavanje loptica, guma ili zračnih madraca. Infoshop. Akumakaze za grane Šepah za efikasno obrezivanje grana i grmlja. Bez umornih ruku. Jak motor omogućava brzo i efikasno rezanje. Garancija 10 godina. Infoshop. Ovo nije običan usisivač. Ogon usisava, pere i dubinski čisti u jednom potezu. Ovi alati nisu samo moćni, toliko su pouzdani da dolaze uz 10 godina garancije. A to nije sve. Uz svaki akumulatorski alat dobijaš bateriju i punjač na poklon. Ponuda je ograničena, zato ne čekaj, klikni i ugrabi svoj Šepah kod Infoshopa.